Syria's Alam US military base rocket zanga ka pinom Zan Jun som niligyatin Iran kudzat helpolten US sipaite rocket zangin ka puhi Syria US military thupang twin helpolte rocket zanga US military base akap jakin US leng thukki hidanin gen hi hichibang thilpen US in Iran kudzat helpolte tunga airstrike na izo ni khatnunga thiltung hidanin leng gen hi Rocket ka pompe Iran kudzat helpolte khutnung hidanin US defense official ten monmo na nei dungjuyun Syria's walamo there is kim likyang dap call pau hi himali rocket ki patna jang tak bel the jang the a hi nai lo bana rocket bangza ka pom hiam chi leng official ten suilelu hi rocket ki kap khete khen khat in US sipaite omna ding khamale sililiam lambel report za kilo hi Jun som nilenga pathian niin White House in US sipaite kyanga Iran kudzat helpolte munpi te airstrike nei ding in the sakhi Yaipin US sipaite wing na ding le Iranin abol drone zanga tunaya US te beina omja ka hichibang airstrike bol hidanin lingen inom hi US President Biden in haibang airstrike ki bol na constitution in tune ina apyak zanga bol hidanin gen maale US Congress ken khat in lungkim lo thu taklang hi